Salibonani bathandekayo, siyahlangana njalo kulesi sifundo sesibili sencwadi kaJohane. Okhuluma lani umfundisi uG Mlilo, nginxusa engilabo kubana lawo baziveze sincedisana kulesi sifundo. Kuyinjabulo enkulu kubabukeli labalaleli ukuhlangana kulesi sifundo. Okhuluma lani nguKlainos Maphosa, inkosi ibe lani. Salibonani babukeli labalaleli, siyabonga ukuhlangana esifundweni. Okhulumayo nguCrayton Gatsheni. Ngiyalibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Okhulumayo nguNozinhle Ndlovu. Singakangeni kusifundo sanamhlanje sakuba lethuba lomthandazo kasikhulekeni. Baba wethu okhona ekhaya ezulwini, sithanda ukukubonga ngelinye njalo ithuba osinika lona kubana sihlale ezinyaweni zakho sizwe okunye ngawe. Sicela usincedise ngosuku lwanamhlanje nxa siza kufunda ezwini lakho, ubususiphathisa wona la amaqiniso siphile ngawo. Sincedise ekwehlulekeni lobuthakathakeni bethu ukuze silungele ukuza kwakho sokusondele kangaka. Ngelihle igama lenkosi yethu Jesu siyakhuleka, amen. Amen. Siyabonga abathandekayo ukuhlangana kule incwadi eqhakathekileyo, incwadi kaJohane. uJohane omunye wabafundi bakaJesu Kristu owakhuthala kakhulu ukubana alethe okuningi okungalethwanga ngabanye abalobi. Sithe sifunda ngakho safumana ukuthi kule ndawo lapho akhulumisana umuntu munye ngomunye. Ngelamhlanje sawukhangela izibonakaliso zobuNkulunkulu bukaJesu. Esakuxikaxikana lakho silwisane lakho esingadingona sisale sikuzwisisile kakhulu kulesi sifundo salamhlanje into eyodwa kuphela: uJesu uvezwa njani njengoNkulunkulu. Akusibalele indlela yokufunda kwekhanda uJohane 11 ivesi lika 25. uJesu wathi kuye, mina ngikuvuka kwabafileyo lokuphila. Lo okholwa kimi uzaphila loba ezakufa, njalo lo ophilayo njalo ekholwa kimi kasoze afa lanini. Uyakholwa lokhu na? Siyabonga. Nansi indlela yokufunda kwekhanda, nansi isihloko sethu. Nxa sikhangela lesi sihloko, sikhangele le ndlela yokufunda kwekhanda, kuyini okumele sikuqaphele ikakhulu maqondana lokuzwisisa ubuNkulunkulu bukaJesu Kristu? Siyabonga mfundisi. Esiza kuthola esifundweni saleli viki, siqathanisa isihloko le ndinyana okwaziwa ngekhanda. Yikuthi isifundo sivezela ukuthi ibhuku likaJohane liyaveza kakhulu ukuthi uJesu unguNkulunkulu. Abantu abanengi balokuzwisisa okuchiyeneyo kusiya ngokuchiyana kwezinkolo ngoJesu. Abanye bamthatha njengomnye wabaprofeti, abanye bamthatha njengomuntu nje. Kodwa ke esikutholayo lapha yikuthi uJesu unguNkulunkulu. Yikho lapho okule sifundo sethu. Ngiyananzela ukuthi ungakhangela incwadi kaMateyu, incwadi yabo lokho labanengi baqala ngokuzalana lokuzalana, ubani wazala ubani, ubani wazala ubani. Kanti uJohane ikakhulu sikhangela isihloko salamhlanje uyiqala ngaphi indaba yakhe? Encwadini kaJohane ngokwakhe uqala aveze uJesu ngayiphi indlela? Siyabonga mfundisi. Engikutholileyo lapha uJohane umveza uJesu njengomdali. Okay. Ohlala ingunaphakade njengendodana kaNkulunkulu. Ongazange adalwa ngumuntu kodwa yena engumdali. Wayekhona loza kuba khona. Sihle savezelwa lapha ukuthi I am. Indaba lapha esiyithola ukuthi nginguye. Sike sahlangana layo ku chapter 3 ka Exodus ukuthi unguye ngubani? nguNkulunkulu. Okay. So nguye uAlpha, nguye uOmega. Akala siphetho. Yikho lapha nesikutholayo lapha lapho iqalele phakathi. Okay. Ngifuna lapha aqalela khona uJohane ukuloba. Alright. Umveza njani uJesu? Uhlaqalele ngaphi? Njengalokho abanye abalobi beqale ngokuthi uJesu
baqala ngokuzalana kwabantu. Ubani wazala ubani wazala abani. uJohn 1:1 kusiya ku3 umveza njani uJesu? Alright, yabo Saqala qasibhalele. Yes. Ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi wayeloNkulunkulu. Njalo ulizwi wayenguNkulunkulu. WayeloNkulunkulu kwasekuqaleni. Izinto zonke zenziwa ngaye. Ngaphandle kwakhe kakulalutho olukhona olwenziwayo. Siyabonga. Sisizwa esithini ke manje ngokuvezwa kobuNkulunkulu kaJesu Kristu le ivesi. So into zingakayenzeki yena uJesu Wayesekhona. So ngezinye indlela uJesu kungakayenzeka lulutho wayevele sekhona. So zonke izinto zenza uJesu ekhona. Right, siyabonga. Ufuna ukuthini? Mina bengikhangela khona phana indinyana esifundileyo ukuthi uJesu uhle aziveze njengomniki wempilo. Njengomniki wempilo. Yes. Eyimpilo futhi ngokwakhe ukuthi lo okholwa kuye leyo mpilo uyamamkelisa. Akula muntu ongaba lempilo ngaphandle kukaNkulunkulu ngokwakhe. Ngiyananzelela ukuthi nxa kulento esiyesabayo ukulahlekelwa impilo. But sithola lapha esivezela into engatholakaliyo ngaphansi kwelanga leli ukuthi kube lo muntu onika impilo. So ukufa nxa silo Jesu kasingakwesabi because nguye onika impilo. Okay. Ya ivesi lakho lithi mina ngikuvuka lokuphila. So kushuthi phezulu kokuthi anike impilo uvele yena uyimpilo. Ufuna ukuthi okay, imbengisithi nxa uJohn ebhala kanje kuba lohlupho ngokuzwisisa ukuthi uJesu ngubani. Ngoba angithi babesazi ukuthi ngumntaka Maria noJosepha le into ababeyibambile. Yes. So nxa uJesu eseveza ubuNkulunkulu bakhe so kusingani kabayizwisisa into yakhona ukuthi ukuhamba njani umuntu lo uzelwe simkhangele. Kwesinye isikhathi sesithi mina lo nkulunkulu simunye. Kwesinye isikhathi akhulume lokhu lalokhuyana. So uJohn uyasincedisa ukuthi sizwisise indaba yecebo lokusindiswa komuntu ngokupheleleyo. Hayi lo oweza wazosifela lapha emhlabeni kaso umuntu nje nguNkulunkulu owabuya wagqoka ukuba ngumuntu waphila njengathi ukuze anqobe isono. Sizakhangela abathandekayo izibonelo phose ezintathu zingaba zinengi nxa sikhale eBhayibhelini. I think omunye uzasithintela la uphenduka isimo singaba ziningi kodwa encwadini kaJohane sakhala izehlakalo ezinjani ezintathu eziphawula uJesu njengoNkulunkulu. Yes. Ongcwele okaNkulunkulu. Futhi sananzela ukuthi phakathi kwalezi zinto ezimveza sobala ukuthi uJesu nguNkulunkulu bakhona abantu abangamukelanga okubambekayo bekuphethe ezandleni. Bakhona abakwamukelayo. Okutsho ukuthi lakathese empilweni siphilayo nxa uNkulunkulu evezwa emhlabeni kusiba lezibonakalo sezisobala abantu abazibonayo bakhona abazakwamukela bakhona abasobenze njani bamukele ngokuyesa ukukhangela la bakhona abafulathelayo bakhona abambona umuntu wamanga bakhona abazobafisa ukuthi bambulale kulobana bamukele ubufakazi bobuNkulunkulu bakhe. Akusifundele uJohn 6:4 u7:5. Verse 4. Idili lePhasika labaJuda laselisondele. Ngicina kubani? 4-5. Verse 5. uJesu wathi uyakhangela wabona ixuku labantu elikhulu lisiza kuye. Wathi kuFilipu, siza sithenga ngaphi isinkwa ukuze abantu laba badle? Nansi indaba. Kwakukhona ukuphila kuya ngithi. Kulokuhambelana ngaphi kule indaba phathi kukaJesu loMoses nxa sifunda indaba yokuthi iPhasika lasesondele lakho konke esikufumana khona pha. Sithola ke lapha into yakuqala indaba yePhasika. iPhasika sithola ukuthi babe khumbula iPhasika
bekhumbula ukusuka kwabantwana baka-Israyeli eGibhite besiya eKhenani. Yeah. Bese sithola ke lapha ukuthi uJesu nguyiphasika lakhona elalivele lifundiswa uIsrayeli ngale ku-Old Testament. Yeah. Bese sithola futhi le ndaba yentaba. uMoses wakhwela entabeni eMount Sinai esiyanikwa umthetho kaNkulunkulu. Lo Jesu laye lapha simthola esiya ngaphi? Entabeni. Bese siba le ndaba yemana. uIsrayeli waphiwa imana phakathi komangwe vele eGibhite. Lapho uJesu sebanika ini? Isinkwa. Ngokunye engikutholayo lapha nxa siqathanisa esukuthola lapha ebhukwini lika John lesukuthola ku-Exodus. Kuyini okunye esikutholayo? Engikuzwisisayo nxa iphasika lalisiba khona sithola ukuthi kwakusifa amawundlu, the firstborns. Ezinye indlela iwundlu nxa lalisifa lalingela sici. So ngezinye indlela sesivezelwa uJesu lapha ukuthi laye uliwundlu. Alright. Ubuye sifela uJesu engelasono engelasici. Okay. So sivezelwa uJesu ukuthi uphelele. So nxa sikuqathanisa le ndaba ebisenzakala izolo bekungumfuziselo. So lapho uJesu sevezwa yena sokusenzakala. Khonokho esixoxa ngakho njalo kusithothina sidinga amagama lamazwi aveza uJesu njengoNkulunkulu. Nxa sikhangela lakho esixoxa ngakho sesiqala izinto eziningi la usuba la ngemvu. Kuyini esingakuthina sibili lokho yikuziveza futhi njengomdali njengoNkulunkulu kwala amazwi lokunye singakuqambanga? Okunye sithola ukuthi uJesu uza ukuzokhulula abantu nxa siqathanisa lo Mose laye wakhulula abantwana baka-Israyeli eGibhite laphana. Yes. Sithola ukuthi benza umsebenzi ophosa uhambelana. Ungakhangela even lakhathesi indaba yokuncengela, uMose ubebancengela abantu, lo Jesu lakhathesi ulonke esincengela. Sikhangela ukuthi singakhangela endabeni lapha kaJohane eyesinkwa, abantu badla kwaze kwasala lokwakusele. Okusithi nxa sikukhangele emuva bese siqathanisa lokho abakuthela kumabhasikiti angu-12. Yes. Khona lokho nxa sikuqathanisa kusivezela le ndaba yemana abantu ababeyidobha lapha. Ngingagcizelela ngithi amabhasikiti lawa angu-12. Right. Ayemele the 12 tribes zabantwana bakwa-Israyeli. Ayemele isizwe sakwa-Israyeli. Yes. So khona lokho sihle sivezele ukuthi indaba Old Testament. Yes. Le engapha nxa sibuya ku New Testament kuyagcwaliseka. Fundisi lapha sithola izifundo ezikangokuthi sithola isifundo sokuthi uJesu yisinkwa. Yona leyani imane bekade beyidinga nguye uJesu kade seziveza. So uJesu uyisinkwa sokuphila. Alright. So seveza lapha sokulohlupho seziveza yena ukuthi yena uyisinkwa uyenelisa ukuthi abantu bathole ukuphila kuye. So namhlanje kumbukeli lomlaleli enqoba lohlupho sukuhamba lenhlupho ezinenge yana kuJesu ngoba uMose abantwana bakwaIsrayeli ebugqilini basuka. Yes. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu onguye wayetheka basuka. So lathi silapha kungenxa yokuthi uJesu wasifela emthini weCalvary. So nguye wasikhulula. Onguye wasikhulula. Lokungezelela futhi sithola ukuthi ubuNkulunkulu bukaJesu buyavela ekutheni usuthisa abantu abazinkulungwane ezinhlanu. Kusale lokusalayo okuveza ukuthi kwakungeke kwenziwa ngumuntu nje. Nansendaba. Ngigcizelela mfundisi. So kuthi ukuthi lapha njoba sichukana le ndaba yokuveza ubuNkulunkulu bukaJesu kuJohn la. uJesu uyaziveza lapha kuJohn chapter 6 ukuthi nguye yena lwana owayenika abantwana bakwa-Israyeli imana phakathi komango. Yes. Nguye namhlanje futhi osebanika ini lesi sinkwa. So isifundo afuna ukubatshengisa sona lapha ngisokuthi yena lwana wayethungamela uIsrayeli endulo. Yimi namhlanje. Yimi yena lwana wayelinika imana, yimi engilinika namhlanje isinkwa. Manje uhlupho sosiba ngaphi khonapho? Nxa basebona isinkwa besidla besutha. Leqisi basebona ukuthi lamasotha abo lapha azasutha okuzwayo awula muntu ozalama. Manje uhlupho lungaphi lokubana
bengamboni njengoNkulunkulu. Ukungasuthiseki mfundisi yikho kuhluphayo. Even lathi ke lani ngokuye kithi namhlanje. Umuntu nxa elambile ku right kuye angadla suthe uyakhohlwa ukuthi indlala iyabuya. So uhlupho lukhona lapha engilutholayo nxa ngilunanzelela yikuthi lo obasuthisileyo kumbe lo lathi osisuthisayo insuku zonke. Kasimboni nxa izinto zi right. But nxa sokulohlupho siyamdinga. So uJesu ufuna yena simdinge insuku zonke ngoba uhlale khona insuku zonke. Ngicabanga ukuthi uthinte ngokuthi uMoses wahambe siyakhulula abantwana baIsrael ebugqilini. Ngikhangela uJesu esuthisa laphana. Ngibona labo bemamukela bekhangela ukusuthisa kwakwenzayo. Ufuna ukukhuluma akula ngicabanga wabelawo ngoba labo besebugqilini ngaphansi kweRoma. Ufuna ukuthini? Benginanzelela ukuthi khonapho kulobungozi ukuthi sigcine sesisemjibileni wokukhangela izinto zakusona leso sikhathi kuphela. Okay. Ukuthi sesizafuna uJesu ngesinkwa kuphela. Sikhohle ukuthi kukhona okukhulu okudlula isinkwa uJesu yenelisa ukuthi asenzele khona. Ungananzelela lapha bakhangela babona ukuthi ngumthungameli ofaneleyo kakhulu. Ngoba nxa sithola indaba sithola ukuthi indaba yokudla ekakhulu ngesikhathi sempi yayihlupha uJesu wayezenelisa ukuthi agcwalise indingeko zabo kuphela. Kwezinye izikhathi singakhangela abalalela babukele indingeko ezakusona lesi sikhathi kuphela sigcina sisiba nengozi yokulahlekelwa ngumbono omkhulu. So lapha othena bakhala uJesu bathi nxa silambile siyazuza ukudla. Nxa kukhona ogulayo emasotheni uyasiliswa. Nxa ekhona ofileyo kusho ukuthi vele lo ngumbuso right lo. Into So kulokuthi babone ubuNkulunkulu bakaJesu. Yes. Uhlupho lwabo lwaba ukuthi babebona umthungameli wasemhlabeni upresident ongabathungameli izinto sikhambe kahle. Kodwa kayisiyinjongo uJesu ayifisa. uJesu ayekufisa ngalesi sehlakalo yikuthi babone ukuthi unguNkulunkulu. Not ukuthi ngumuntu ofanele ukuthi angabasusa embusweni wamaRoma. Kodwa wayefuna ukuthi babone ukuthi unguNkulunkulu sibilo obuyileve lezulwini ngenxa yesono ukuzobasindisa ezolweni zabo. So lapha sithini wababona belambile sithini nxa ekhaya siba lendlala ngizama ukuletha empilweni yethu aba nxa sikuletha empilweni yethu kuyini sokufundayo khonapha nxa ngaba lendlala ngiyakhumbula ngo2008 lapho indlela engani yahlasela khona kakhulu sifundane kambe siyambona uNkulunkulu ezikhathini njengazonezo kuyini sokufundayo esikhathini zobunzima isikhathi esiningi umsindisi sikala sithi kakho wayevumele kwaba lohlupho. Kodwa isikhathi esiningi isikhathi sobunzima yikho kumele ukuthi umsindisi simbone. Ngalikhangela u2008 kwabanye mangwe wayelaleziwe. Kungadliwa lutho mina leso sikhathi nganisekhaya kwakunzima even imali yokuthenga ayingekho. So ubunzima lobuyana benza sisondele kuNkulunkulu futhi. So nxa kusiba lobunzima kukabili ukuthi isikhathi esiningi abantu ade singachumayela la sinika abantu ukudla. Abantu abaningi uJesu bayamlandela. Kodwa nxa singayekela kunje so njengoba kunje indlala inje abantu kwesinye isikhathi umsindisi bengamboni. Mina engikutholayo lapha sikuthi uJesu lapho uveza ukuthi la nxa kungaba lokudla okulutshwana kodwa nxa yena ekhona kwanele. Ngoba esikhathini esiningi siyakhathazeka abaningi size sehluleke lokuthembeka ekubiseleni kaNkulunkulu. Nxa sikukhangele sibili siyabona kungenele. Kodwa isifunde sisithola lapha ukuthi okulutshwana nxa uJesu ekhona kuyenele. Amen. Kulengozi ukuthi kube kunengi kodwa uJesu engekho. Kuyagcina kungenelanga. Kodwa kulutshwana nxa uJesu ekhona kuyenela. Balaleli ngibone ngani izikhulumi lapha ziyaqinisa kakhulu ukuthi sinanzelele indlela uNkulunkulu aziveza ngazo. Ngaba sendlaleni, ngaba sengozini yemoto umuntu angene phakathi kwayo, kumele simbone uNkulunkulu, simlalele, simlandele. Ngizama ukuthi ngisho njana. Akungifundele uJohana ngo6 verse ka14 lo 15.
Abantu sebewubonile umangaliso owenzayo uJesu baqalisa ukuthi ngeqiniso lo nguye umprofeti ozafika emhlabeni. uJesu esazi ukuthi babeqonde ukuza bazomenza inkosi ngenkani, wathi nyelele wabuyela entabeni yedwa. Ya naso indaba. Kutha bathi sebebona sebedle basutha bonke. Akaze kwenzakale lokho kuyinto lokho. Ithi yona bathi hayi ngempela lo muntu njani? Prophet. Ongumprofeti. Abantu bamkhangela njani emva kokubona isimanga? Kepha uJesu wazama ngayiphi indlela yokuziveza ubana yena ungubani. Sesikuxoxile lokhu bona babekhangele uMesaya onjani ozakwenzani. Asike sifithizeleni indaba manje sithintile nje kathesi. Asifithizeleni sicobodise. Okunye kwakhona ababekukhangelele nje bana bebengaphansi sithinta indaba yabantwana bokwesayini ukuthi babengaphansi kocuku lombuso kaFaro. So laba babengamaroma. Laba babephansi kombuso wamaRoma. Amajuda amajuda la ayekhangelela ukuthi uJesu nxa ebuya uzobakhulula ngaphansi kombuso wamaRoma. Ikanti ke yena uJesu ayisiyo njongonkulu ayilayo. Alright. But wakuyikuthi uJesu yena azoziveza ukuthi yena ungubani. 6:35 uthini? uJesu wachaza wathi ngiyisinkwa sokuphila, lo ozayo kimi kasoze afa alamba, lalo okholwa kimi kasoze aphinde omi. Nanti igama lokuqala lapho okamaphuso beqalele khona ngabe sifundi njena kufundo ekhanda lapho athe khona mina ngikuvuka lokuphila. Encwadini kaJohane esihlana lamazwi okuqala lapho athi khona mina ngiyiku amagama aqhakathekileyo kakhulu esilungile bathi I am. Sifundani singakayiphambili ngaleli gama ethi mina ngiyisinkwa sokuphila. Umina kuyini sikufundayo ngakho sengabuyisela kuMaphosa ngegama lelana lethi yena unguye. Ngasithintelwa lapha unguye uJesu lapho uziveza yena ubana yena nguyisinkwa uyikho konke yena uJesu. So ngasikhangele uAlpha noOmega ukuthi kala yena isiphetho. Uyikuqala uyisiphetho. So uyikho konke uJesu. Ngifuna ukuzwisisa ukuthi bona laba abantu babemlalele sithi mina ngiye esebenzisa igama I am. Babe sazini kungenxa la ngani liyabaqubula leli gama ethi mina ngiyilokho I am mina lo. Okay. Yes, why la libaqubula? Siyathola ku Exodus chapter 3. Right. Moses nxa ethunywa ukuthi aye khulula abantwana bakwaIsrayeli. Uyabuza ukuthi bazambuza ukuthi uNkulunkulu wakho ngubani? Yena lo ukuthumileyo. uNkulunkulu abe sephendula ukuthi hamba uyebatshela ukuthi nginguye onjani? Onguye. Uyahwe. So nxa uJesu lokho ephinda amabala lawa. Ngikuvuka lokuphila. Ngikukhanya kwezwe. Ufuna ukuthi babisele khona ngale emuva ukuthi yimilwana wayekhuluma lo Moses. Alright. Yimilwana uNkulunkulu owalithungamelayo livele eGibhite lisiye eKhenani. Yime ngalinika imana, yime ngalinika amanzi, yime ngalinika lokho. So yimi uNkulunkulu wena lwana wasendulo yime ngikhuluma lani namhlanje engizileyo ngazalwa ngaba ngumuntu ngaba njengani. Angitshintshanga lokho nginguyena lwana ubani? uNkulunkulu. So lapha seziveza ngendlela eziyisikhombisa lapha esisivezelwa kulesi sifundo esithi ngikukhanya isango. Yes, ngikuvuka lokuphila. Ngumali usolungileyo. Okunye sikuthola kumbukeli lo mlaleli kulabo abasilandelayo ukuthi uJesu ngumthungameli. So ibizo lakhe lapho uyaziveza nxa udinga iqembu eliyilo elinqobayo woza kuJesu ngoba uyikho konke. Okay. Ngicabanga ukuthi unginguye lo uzike kakhulu. Ngoba nxa ususiyacubungula kuveza ukuthi engavethi I am ngesilungu nginguye.
leli gama ligama elalihlonishwa kakhulu. Wawuthi lingathi I am lahle kuthi engqondweni zomJuda ahle ezwe igama likaNkulunkulu. Amen. Nxa sithi nginguye njalo kusidinga ukuthi uyaziveza njengoNkulunkulu. Kwakusitsho ophakade. Kwakusitsho umazivelele wavela ongazange avezwe omunye umuntu. Amen. Kwakusitsho uSomandla wonke. Yeah. Ligama elizike kakhulu leli elalisenza ukuthi bangalamukeli. Lapho Jesu ekudinga ubana aziveze ukuthi unguNkulunkulu ngawona lamagama athi mina ngiyilokho, mina ngiyilokho. Kambe ayisikho okuhlupha abantu abaningi okuhlupheka ngokukhangela izinto zomhlaba kulokukhangela izithembiso zezinto zakomoya. Ngoba nxa uJesu esezivezile ngale ndlela sinanzela ukuthi laba bantu bamkhangela nje okwakutsho umkhangela nje umuntu akaMaria loJosefa. Ya kabakwamukeli ukuthi unguye nosephambi kwabo. Kambe ayisikho okusihluphayo thina njengabantu abaningi. Instead bana sikhangele izinto ezibambekayo ezakoNkulunkulu ezakomoya kodwa ingqondo zethu zithunjwe ngezomhlaba. Sihlobana sibone izithembiso zikaNkulunkulu ngoba laba bantu kwamele babone isithembiso sikaJehova kodwa behluleka. Kuyini esikufumana ngempilo zabantu? Okunye nje esikutholayo mfundisi ukuthi lapha nxa eziveza uJesu njengesinkwa sokuphila ukuthi kwakonyama physically nguye yenelisa ukuthi agcwalise zonke izinswelo zabantu even lakwakomoya uyenelisa. Sikuthintile ukuthi nxa esithi ungunguye izolo ikhathesi lakusasa kuNkulunkulu kusobala kwangazathi kithi ikhathesi ngendlela uNkulunkulu ayiyo yona. Okuveza ukuthi kwezinye izikhathi leyathi siyesaba ikusasa kodwa yena ikusasa uyifikile unamuhla. Alright. Yikho kuveza ubuNkulunkulu bakho ukuthi sisuka singasamzwisisi ukuthi ikusasa ubekhona namuhla ukhona. Yibo ubuNkulunkulu bona lo izolo bekhona. Yeah. UmaHebheru uyathinta chapter 13 verse 8 uyathinta ukuthi uJesu nguyizolo namhlanje kunaphakade. Esikuvezelwa lapha ukuthi njengababukeli labalaleli silengozi yokukhangela ikhathesi. Ikhathesi ikhonapho kuyaphela. Athi singakhangela ngelihlo la komoya izinto zethu ziyasihambela. Singayekela ukukhangela izinto ngendlela yethu sizikhangele ngendlela uJesu ayiziveza ngayo singancediseka kakhulu empilweni zethu ngitsho lenkambo yakomoya. Siyabonga nxa besikhangele isigaba leso sokuqala ngibona siyavumelana sonke ukuthi indlela yokuqala uJesu aziveza ngayo ukuthi unguNkulunkulu yokunika abantu abayi 5,000 izinkulungwane ezinjani ezinhlanu abafite ngokwezinkwana lokwezinhlanzana. Isigaba sokuqala okubakhumbuza ukuthi uJesu unguye isinkwa sanjani sokuphila esehla sivela ngaphi ezulwini. Now asikhangeleni uJohane ngo9 verse ka1 usevesini ka6 sibona ukuthi lapha uJesu ufumana aziveze njani kumbe uJohane umveza njani uJesu njengoNkulunkulu. Uletha iphindlela yokumletha kithi bana simbone njengoNkulunkulu. uJohn 9 verse 1 usiya ku6. Johane 9 verse lingeli ka1. uJesu wathi elokhu ehamba wabona indoda eyayisiphofu kwasekuzalweni kwayo. Abafundi bakhe bambuza bathi, Rabi, ngubani owenza isono, indoda le noma abazali bayo ukuze izalwe iyisiphofu na? uJesu wathi, kakusikho ukuthi abazali bayo loba yona indoda le yenza isono, kodwa lokhu kwenzakala ukuze umsebenzi kaNkulunkulu ubonakaliswe empilweni yayo. Nxa kulokhu kusemini simele siwenze umsebenzi wakhe ongithumileyo. Ubusuku buyeza lapho kungela muntu ongasebenza khona. Nxa ngisekhona emhlabeni ngiyikukhanya komhlaba. Esetshilo lokhu wakhafulela emhlabathini wavuba udaka ngamathe
walunameka emehlweni endoda. Ngikukhanya komhlaba. Okay, nxa besilalela amavesi lawa ayisithupha, kuyini esiphuma lakho kulama vesi okuphawula uJesu uJona azamana akulethe kithi eveza uJesu njengoNkulunkulu? Kuyini esiphuma lakho okubili okuthathu esingaphuma lakho kulama vesi esikutholayo lapha mfundisi? Ukusifisela futhi ebhukwini likaGenesis, right? uNkulunkulu edala, alright. iBhayibheli liyasitshela ukuthi akube khona ukukhanya kwaba njani? Kwaba khona. Ukukhanya kwaba khona. Lapho uJesu uthi mina ngikukhanya. Uthi ngikukhanya kwezwe. Bese sithola futhi ukuthi uNkulunkulu esedala umuntu, ezinye izinto wayekhuluma siba khona, kodwa umuntu wambumba ngothulu lomhlabathi. Alright. Khathesi lapha nxa undoda lo emelapha oyisiphofu usebenzisa futhi inhlabathi. Alright. Ufuna ukutshengisa abantwana bokwe-Israyeli lapho ukuthi yimi lwana wadala umuntu kusukela ekuqaleni engambumba ngothulu lwani lomhlabathi. Yikho le problem yakhe le futhi idinga mina owamdala ngomhlabathi sengiyilungisa futhi ngomhlabathi. Yes. So ngamafitshane sithola ukuthi indaba leyi iyasibisela futhi ekuthini uJesu ngumdali. uJesu nguNkulunkulu. Nguye owayekhona vele ubukhona bungakabi khona ekuqaleni kudalwa. Esithi izinto kazibe khona zingekho zisiba khona, lo muntu edalwa nguye owamdala ngothulu lwani lomhlabathi. Lakhathesi nxa ese restore esebisela ukubona emuntwini lo owayevele ngaboni usebenzisa umhlabathi. Uthaphelelise lokho osokusilela kulo muntu. Alright, uthulu lomhlabathi ngiyananzela ukuthi ukuthi inhlabathi le yayile mithi bani yayinjani? Yayilesimanga bani lenhlabathi le eyenza ukuthi ayininde emehlweni alomuntu azabone? Sinanzelela ukuthi inhlabathi yayingela kuphila, ukuphila kwakukhona kuNkulunkulu. Alright. Okusivezela ukuthi uNkulunkulu usebenza ngendlela esingeke sizwisise njengabantu. Okay. Siyabonga. Now nxa besikhangele amavesi la kusukela ku1 siya ku6 njalo ngisho ngathi kuyini esikuthola kwalama vesi okunye kwangikhona izolo kwakuthi umuntu nxa ehlelwe yisehlakalo esibi babecabanga ukuthi kwenzakaleni ngempilo yalo muntu. Sifumanani ngamazwi aqondana lokucabanga kwabafundi bakaJesu Kristu na? Abafundi bakaJesu babecabanga ukuthi kulobudlelwano phakathi kwesono lokuhlupheka. Okay. Ukuthi indoda leyo okwenza ukuthi ingaboni ihleziyo eyonileyo kumbe ngabazali bayo abawonileyo. Okay. Sithola ukuthi nxa sikhangela le ndaba mfundisi, abafundi hlezi babe lesandlalelo ababesithole embhalweni kuExodus 20 iverse lika 5 ukuthi uNkulunkulu uyehlisela ulaka lwakhe kusizukulwane sesithathu lesesine kulabo abanjani abamzondayo. Ukanti uNkulunkulu uyaveza ukuthi hayi akula muntu ongafela isono somuntu. Yes, singakhangela kuEzekiel laphana u18 iverse lika 2 kusiya ku24. Sivezela ukuthi khona lokho esikwenzayo thina ama choices ethu ukukhetha kwethu akula muntu ofela amacala angayisiwona. Sikuhlanganisa ngokuthi kulokunye okwemvelo kuthiwa imithetho yemvelo ukuthi nxa sisona impumela yankhona akayisoze yaba mihle. uNkulunkulu leyo ngeke ayigweme. Nxa sikhetha ububi lathi siza njani? Sizakufa. Ukanti silezono futhi esizithathelayo kuthiwa ngezi hereditary ngesikhiwa, lezinye esizihlakulelayo. So kumele sikulwise ukuthi silwisane lalokho kunye singakuthathela esendweni lethu nxa sikhetha khona lokho thina. Ayikhona ukuthi sonke sesibandelelwana ndawonye lezono zabo khokho bethu sicine sesisafa njengokucabanga kwabafundi lapha. Siyabonga incazelo enkulu kangaka eveza ukuthi hayi abafundi babecabanga ukuthi wonile lo muntu kumbe ukhona umzali onjani owonileyo. Lo lalo kwakuze ngendlela yesono kufuthi emhlabeni siphakathi kokuhlupha kwesono ofuna ukukhuluma. Yeah, bemfuna ukuthinta indaba ekuverse 14 khona phana ku chapter 9. Right. Ukuthi nxa uJesu lokho ekwenza kwakulusuku lweSabatha. Ngezinye indlela uJesu
nxa sifunda lapha kunengi akwenza ngosuku lwesabatha ikakhulu ukukhulula abantu abaphakathi kohlupho. Izimanga eziningi uJesu azenzayo wazenza ngosuku lwesabatha. Ukusivezelayo lapho ukuthi uJesu akulandileyo njengonkulu uzokhulula umuntu esonweni. So nxa evula lundoda amehlo uzoveza ukuthi yena wasikhulula esonweni. So lalo esizalweni sakhe kwakungazake kwenzakale lasembalini ukuthi umuntu abone yena ezalwe isiphofu. Ngifitizela khona Right. Yes. uJesu uthi abazali kabonanga hayi lo undoda lokonanga kodwa ukuze amandla kaNkuluNkulu imisebenzi kaNkuluNkulu ibonakaliswe yikho kwavunyelwa ukuthi undoda lo abe yini abe isiphofu ukwenza ukuthi ngolunye usuku uJesu abe seveza ukuthi unguNkulunkulu. Yes, ngokumvula amehlo. Yeah. So isifundo esinye esimangalisa engisithola lapho ukuthi hayi yebo liqiniso ukuthi isono siyabangela ukuhlupheka kwethu kodwa nxa sesisiza endabeni kaNdoda lo isifundo kwakumele siphume lapha ngesokubisela abantu ukuthi babekwazi ukuthi uJesu kasomntaka kaJosepha lo Maria kuphela kodwa unguNkulunkulu ozele waba ngumuntu ngenxa yesono esabakhona ngoba umuntu sesesonweni kwakudingakala umuntu onjengaye ukinsman redeemer ngesikhiwa owayezabuye ezomfela azomhlenga abe isihlobo sabantu yikho waba ngumuntu ukuze abe yini abe isihlobo sethu ukuze asihlenge. Right. So ngeyindlela uyayiqinisa lendaba yokuthi umuntu oyesiphofu kwawuvele ungakaze kwenzakale ukuthi umuntu onjalo ezelwe esiphofu kube lo muntu kube lo dokotela ongamelapha abone futhi kwangase kwenzakala. Kwakumele kube yinto ezaphanga bathi hayi nxa evulela umuntu ozele ngaboni kusho ukuthi lo muntu unguNkulunkulu kunjalo. Kanti manje lapha nxa sikhangela abathungameli bakwamukela njani khonokho sibabona sebekhulumisana lalo muntu bakwamukela njani abathungameli ani siyakwazi ukuthi ngabathungameli abafunda iBhayibheli asobathungameli kuphela bezepolitiki. Yes. Imbe ngilande ukuthini abathungameli uhlupho lwabo lwakuqala babe ngabantu ababengafuni ukuthathelwa ubukhulu bona nxa babebona uJesu babebona umuntu oseba challenge oseyimelana labo ekuthungameleni la. So nxa esenza izinto ezimangalisa ezinjengalezi kuthi ukuthi lapha sokulula ukuthi abantu basuke kubo baye kuJesu. So sebedinga lapha indlela izabe njengokuthi uyelaphe ngesabatha ngesiko lethu ayikhona ngomthetho kaNkuluNkulu. Ngesiko labo. Okay. Isenzo esinjengaleso sokwelapha umuntu ngesabatha ukuthatha inhlabathi uyivoxe uyibumbe ugcoba umuntu ususebenzile. So sebedinga nje indlela lapha ezokuthi bamethese icala angelalo. Kodwa uhlupho olukhulu engilubona lapha mfundisi ngolobukhulu ukuthi ubaba lo sengasithathela ubukhulu echechi la. Ngaleso sizathu kasizame nini ukuthi sivimbe konke okuhla kwenzayo. Ngokutsho kwakho ukuthi isiko labo lindaba iveza ubana kulengozi bani ekuphandlweni yinkolo thize kunye lamasiko. Kambe lokhu kungenza umuntu aphathe njani amaqiniso achaye phambi kwakhe nxa uphandle lisiko lakho waphandwa zinkolo zakho kuyechawa iqiniso kambe kuzabalula yini ubana leli qiniso lamukele na? Kuba nzima ukuthi iqiniso ulamukele nxa ucwile kulokho okucabangayo. Sinanzelela ukuthi kuyadingakala abalaleli lababukeli ukuthi silahle ezinye izinto ebesizikholwa sizibambisisile nxa sokuthe amaqiniso achaywa kithi. Ungafunda uProphets and Kings uyaveza ukuthi lapho iqiniso elifakwe khona kwabanye liyabawomisa kwabanye liyabasindisa. Sithola lapha isiphofu lesi sibona ngcono ukudlula ababebona ngokwenyama sokwambuliwe iqiniso. So kuyadinga ukuthi sizehlise sibe ngabantu abalungela ukuthi samukele
amaqiniso abuya evela elizwini likaNkulunkulu khethekile ukuthi sigcile ngapi, sazini, sisuke ngapi. Sikhangela yona indaba efana nayo yesiphofu le, sikhangela kuverse ka-17 akusibalele sizwe ukuthi iya ngaphi indaba labathungameli. Bagcina sebephendukela njalo endodeni eyayisiphofu bathi, wena uthini ngaye, ngamehlo akho awavulileyo. Bamba khonapho, wena uthini njani? Ngaye. Singakhohlwa ukuthi indaba enkulu sidinga ukwazi ukuthi uJesu ngubani, angithi yana phambili. Yeah. Indoda yaphendula yathi, ungumprofeti. AbaJuda kabazange bakholwe ukuthi indoda le yayikade iyisiphofu lokuthi yayisenziwe yabona kwaze kwabizwa abazali bayo. Babuza bathi, lo uyindodana yenu yini? Nguye lo elithi wazalwa eyisiphofu. Sekwenzeke kanjani ukuthi khathesi usebona? Abazali baphendula bathi, thina sazi ukuthi uyindodana yethu njalo sikwazi ukuthi wazalwa eyisiphofu. Kodwa ukuthi khathesi usebona lokuthi amehlo akhe avulwe ngubani kasikwazi. Mbuzeni, usekhulile, uzazikhulumela. Abazali bakhe bakutsho lokhu ngokuba besesaba abaJuda, ngoba abaJuda basebevele banquma ukuthi loba ngubani owayeza ukuthi uJesu wayenguKristu wayeza kwesulwa esinagogweni. Yikho abazali bakhe bathi, usekhulile, mbuzeni yena. So uhlupho lapho lungaphi kathesi? Uhlupho nanto mfundisi la kathesi ukuthi iqiniso nanti selichayiwe egcekeni. iBhayibheli seliveza ke iqiniso. Even nasemphakathini ungabuya ube umuntu ohle aveza iqiniso kanengi abantu kabakuthabeli. Babe sithi zithulele. Manje nansi indaba bathi mbuzeni usekhulile. Sokuvezakala lesiqiniselo sokuthi uJesu nguyenze wasila. Kodwa kabakholwa ngenxa yokuthi kabafuni ukuthi uJesu ungukristu. So la namhlanje lathi silengozi enkulu yokufuna ukulalela abantu lokwesaba abantu. Sizifake emjibileni okubana singaboni usindiso ngenxa yokulalela abanye abantu. So ngithi kumbukeli lomlaleli, funda iBhayibheli. Kube yiyo ozaphila ngayo kusene emini ntambama kube isinkwa sokuphila. Ngithanda ukugcizelela uMkhosa akukhulumayo. Right. Uhlupho olulabadala la ikulandela amasiko, yikuthatha amasiko bewafake phezulu kweBhayibheli. All right. Okungasenza kathesi sibe ngabantu abasafe. Yikuthi sibala iBhayibheli njengoba esitsho lapha, ngoba abantu kabasoze bama ukufundisa njengoba amachechi lokho evulwa so kabasoze bama abantu ukufundisa, kodwa kuzayenza ukuthi abantu bavikeleke enkolweni yikuthi babalelizwe, ngoba nxa bengasabalanga ilizwi bazalandela noma kuyini okubuyayo. Sithola ukuthi isiko leli yilo lalingumgoqo leli abazifakela lona ekuthini bamukele iqiniso elivezwayo. Ngenxa yento ababezivakele yona engabhalwanga eBhayibhelini kabemukelanga amaqiniso. So ngifithizela indaba yokuthi hayi, njengababukeli labalaleli bandla lonke kasibeni ngabantu belizwi, abantu esiqina ukufunda iBhayibheli. Kasikhangeleni verse 29 lo verse 32 seqese ku-33 sibona ukuthi kuyini singakufumana khonapho. Verse 29. Siyakwazi ukuthi uNkulunkulu wakhuluma kuMosi, kodwa lo mfokazi kasimazi ukuthi uvela ngaphi. Right. Siyeqese 32 lo 33. Ngakho osoke wezwa ngokuvula kwamehlo omuntu owazalwa eyisiphofu. Aluba umuntu lo ebengaveli kuNkulunkulu ubengasoze enze lutho. uJesu sanazibona kakho kukhulumisana kwabo abantu laba, kodwa kuyini esikubonayo kathesi kubo bodwa bona abathungameli. Sifundane ngalama verse. Sithola abathungameli sebedabukana phakathi. Abanye baya kubona ngokucacileyo ukuthi lokhu akwenzileyo akukaze kwabonakala. Sithola khona lapho ukuthi njengabantu lanxa izinto singakaze sizibone zisenzakala, uNkulunkulu uyenelisa ukuthi azenze ngoba uNkulunkulu wenza izinto ezingakaze zenzakala zabonakala. Yikho okumenza abe nguNkulunkulu.
sokusiya enhlizweni zethu ukuthi siyamukela yini leli qiniso eliyabe selichaywe kithi. Abanye inhliziyo zethu ziyoma njengabathungameli, abanye bacwila emnyameni wokungakholwa ukuthi uJesu unguNkulunkulu. Siyananza ukuthi laba abantu laba babezifundiswa abathungameli. Sifundiswa sibi babevukela iBhayibheli sukela ekuseni lantambama. Kodwa indlela uNkulunkulu aziveza ngazo kwesinye isikhathi izindlela ezingajwayelekanga. Ikakhulu nxa sikhangela kusiphofu lesi. U1 Corinthians 1:26 usiya ku-29 uletha ziphi indlela amaKristu alesi sikhathi ekholwa ezinye izinto zobula okuyikuhlakanipha kwamehlo abantu kuyini esikukhohlwayo okuliqiniso ngoJesu na? Amavesi la asivezelani? Verse 26 to 29. Right. Bazalwane, khumbulani ngalokhu eliyikho ekubizweni kwenu. Kababanengi phakathi kwenu ababehlakaniphile. Ngesilinganiso sabantu, kababanengi ababelamandla, kababanengi ababezalwa izikhulu. Kodwa uNkulunkulu wakhetha izinto zasemhlabeni eziyisithutha ukuba ayangise abahlakaniphileyo. uNkulunkulu wakhetha izinto zasemhlabeni ezibuthakathaka ukuba ayangise abalamandla. Wakhetha izinto zalomhlaba eziphansi lezinto eziyisekayo kanye lezinto ezingekho ukuba achithe okukhona ukuze kungabi lamuntu ozazincoma phambi kwakhe. Sifundane ngale verse ngendlela uNkulunkulu aziveza ngayo la ngamafitshane. Mfundisi engikutholayo lapha ukuthi uNkulunkulu usebenzisa izinto ezilula ukusindisa umuntu. Asithi usebenzisa abantu ukuvula amehlo nje kuphela. Akusetshenziswa imthantani njengokuthi kade singasikhangele la akathathi izinto ezinzima uJesu ukuziveza ebantwini. Njengoba sikuthintelwe lapha lakhona lapha emhlabeni singazithwalisi inzima ngokuyadinga ezinye izinto kwabanye abantu. Asiyeni kuJesu. Asiyeni kuye ngokuphelela ngoba lapha sithola ukuthi usebenzisa abantu ababuthakathaka. uMose wayengumuntu but wamsebenzisa uNkulunkulu ukuthi akhulule abantwana bakweIsrael. So lathi namhlanje kungakhathalekile ukuthi ufundile, kungakhathalekile ukuthi uthulani, ngendlela umelanga sidelele into ezincane uNkulunkulu azisebenzisayo bana azisondeze kumbe aziveze kithi. Yes. So kumele iBhayibheli kumbe nxa sibona ngitsho labafundisi kabaphelelwanga iprogram ngoba uJesu injongonkulu ayilandile yikuthi abantu kabafunde embhalweni ukuze bakholwe. Siyabonga, ngizacela usifundele uJohane 11 verse ka25. Ngiyindlela nxa evula lesi sahloko sesibonile indlela yokuziveza kokuqala kanje sithe kuyini yokuqala Passover Pasika. Okay, yokunika ukudla abantu angithi. Esibili sithe kuyini yokuvulwa kwamehlo. Asibone nesithathu ukuthi le yaba lempumela bani kulabo abantu ababelalele indlela uJohane ayisebenzise ngayo bana uJesu avele aziwe njengomsindisi. Yaba lempumela bani? uJohane 11 verse ka25. uJohane 11 iverse lingeli ka25. uJesu wathi kuye, mina ngiyikuvuka kwabafileyo lokuphila. Lo okholwa kimi uzaphila loba ezakufa. 26 yes, mfuna lo 26. Njalo lo ophilayo njalo ekholwa kimi kasoze afa lanini. Uyakholwa lokhu na? Siyabonga. Kukundaba le yokugula lokufa kaLazarus. Sithola sifundo bani esiqinisa ubuthixo kumbe ubuNkulunkulu bukaJesu Kristu? Indaba yokugula, indaba yokufa, indaba yokuvuswa kaLazarus. Sithola siqinisa lobani ngobuqiniso bobuthixo bukaNkulunkulu bukaJesu Kristu. Okwakuqala enguthola lapha mfundisi ukuthi sinanzelela ukuthi uLazaro wayengumngane kaJesu. Odadewabo labo babe ngabalandeli bakaJesu. Right. Imuli enjalo iyagulelwa.
So ukuletha isifundo lapho ukuthi so ukuthumela kwabo ilizwi kuJesu Kristu kuveza ukuthi babequote umuntu lempilo ulempilo kunjalo qedisathu usiyakukho. So kuveza ukuthi ibindla namhlanje singazithola sigula sigulelwa sikhonza ayisukuthi uNkulunkulu usithile abakhonzayo labo bayagulelwa. Alright, naso indaba eqathe abakhonza kanjani nyanya ngibone kulabantu abathi bona hayi akumelanga ukuthi ugulelwe nxa ukhonza. So abakhonza labagulelwa bayafelwa naso indaba. So bese ngilanda indaba le yokuthi nxa sesinanzelela futhi indaba yesiphofu sifitizela ngendaba leyi eka Lazaro. Sithola ukuthi isizathu uLazaro wagula wafa yikuthi uJesu futhi wayefuna ukuziveza ubuNkulunkulu bakhe. Ngoba siyamthola uJesu nxa sibala iBhayibheli kwezinye indawo evusa abantu abafileyo. Kodwa isikhathi sonke lapha wayesithi nxa evusa umuntu ofileyo babethi ubengafanga ubefentile. Ngoba amaJuda babelenkolo yokuthi umuntu nxa engafa umoya wakhe uyabhoda kwensuku ezintathu uyabe ungahambanga. So nxa umuntu engavuswa phakathi kwe3 days lezi babe khona ukuthi akula amandla kaNkulunkulu. So yikho kwenza becela kusuku lwesine. Yikho kanye mfundisi uJesu wafika. Alright. So nxa sesifika lapha kusuku lwesine uLazaro sebolile vele. Isithola ngoba senuka. Isithola ke lapha into eveza ngokupheleleyo ubuNkulunkulu bukaJesu. Ngoba akula muntu ongavusa umuntu obolileyo. So sithola ukuthi phakathi kwezimanga zonke uJesu azenzayo le inqindela amandla le. Okay. Isibhakele esikhulu sokuthi konke lokhu belisala. Kodwa khathesi ke nanku sengivusile umuntu onukayo. Alright. Lokho akula muntu ongakwenza ngaphandle kaNkulunkulu umnikazi wempilo. Mina engikutholileyo ukuthi uJesu ngathi uyadileya ukubuya kwakhe. Uyaphuza. Ukwenxa yani waphuza? Sithola ukuthi uJesu ungafunda kuverse 14 to 15 uyasivezela ukuthi ukuze lina likholwe. Lokuthi amandla akhe abonakaliswe. Ukuthi ngawahle wabuya khonapho abanye babeyasala benjani bengakholwa. Ngase ngifikelwa abalaleli ukuthi lathi ezimpilweni zethu hlezi kulokunye okusehlelayo ukuze amandla kaNkulunkulu abonakaliswe ngalokho kusehlelayo. Ungananzelela omunye sengathi kumbe uJesu inhliziyo yakhe wayenganaki ukuthi aphuze kodwa kulesizathu entweni zonke uNkulunkulu ulesizathu ende wenza kahle. Kuyikuthi ngawafika masinyane ngayindaba le ayisicaceli ngendlela eyiyo yona khathesi. So njengalokho esithena yena uyikuphila. Libonani kwakuzafeka wayeza kufa yini nxa asiyogama lesindebele elicace kakuhle. Wayengafa yini uLazaro singawo Jesu wasondela khonapho engakafi kwakungeke. So ngezinye indlela lapho sikuthola imfundisi ekelani ngithi mina nxa uJesu ekhona kuyalaleka ukufa akumelanga sikwesana. So lapha sithola isifundo lapha kubabukeli labalaleli ukuqinisa nje ukuthi phezu kwakho konke indaba le yisikhonkwana. Okungangokuthi nxa singavelelwa yini kwesinye isikhathi uyafelwa abangane bengabuyi mfundisi wami. Bangabuyi abantu ungakhathali ungabe le ndaba. uJesu kaphuzu kuya at the right time. Ngesikhathi sona leso wena ucanga ukuthi abazalwane baphuzile ukubuya kuzonika induduzo. Wena yana kuJesu lokukhala ngoba uJesu kakuchiya. Angeke ngithi mina injongo kaJohane ukuthi abantu babone lo nguNkulunkulu. Abathungameli ukuthi lapha ngababona futhi nxa sekuvusa umuntu ofileyo lo nguNkulunkulu bakubamba njani khonokho esemvusile bakwamkela njani abathungameli base beplana ukuthi bembulala lo vusofile sebefuna ukumbulala. Alright. Angikwazi ukuthi engqondweni zabo kwakusithini ngoba umuntu olamandla ukuvusa umuntu ofileyo ubusuhlela futhi ukuthi ufuna ukumbulala. Kutshengisa ukuthi lapha mfundisi sinanzelela ukuthi nxa uNkulunkulu lokho eziveza empilweni zethu thina nxa siphikisa amaqiniso
inhliziyo zethu ziyoma. Nxa kule ndaba okwakumele incibilikise inhliziyo zabathungameli ile indaba le. Kodwa instead sithola beyenza into ephikisana i-opposite. Kulokuthi bakhetha uJesu sebefuna ukumbulala. So kule ngozi ekuthini nxa sithola amaqiniso sibe lokhu siwaphikisa. Inhliziyo zethu ziyoma. Okunye mfundisi verse 35 uJesu wakhala inyembezi. Yes. Ngokokuqala ukuzwa lokho uJesu wayekhalela abantu ababephakathi komnyama wesono. So lakathi uJesu yakhala inyembezi. Nxa kuyikuthi lokho esibhizi sadinga impilo ebantwini, impilo kuJesu. Siyabonga. Ungatsho nje amabili amathathu ngendaba le eyisiminya kangaka. Sinanzelela ukuthi ngokucacileyo kuveziwe ukuthi uJesu unguNkulunkulu. Kasimupheni indawo yakhe njengoNkulunkulu balaleli lababukeli uzasenzela kahle empilweni. Siyabonga. Uzasinika ke elakho lokucina ukusosikhulekela. Ngithemba engakakhulumi sekuzwisile bathandeka bana uJohane ukwenze kwacaca ukuthi uJesu unguNkulunkulu ngokunika abantu ukudla. Ngokuvula umuntu ongaboniyo la ngokuvusa abantu abanjani ofileyo okuyisithembiso sokuthi sonke savuka kanjani ekufeni elakho lokucina kusisikhulekela. Babukeli labalaleli olo Jesu ulempilo. So nxa uphila ungela Jesu kufanele thune lihambayo. Akasidingeni nini uJesu sisaphila sibe lempilo sizaba lomthandazo. Babothandekayo ohlala ekhaya ezulwini sithanda ukubonga sona lesi sifundo esiza kithi ngesikhathi esifaneleyo. Zinengi imfundiso ezikhona emhlabeni, abantu befundisa ngoJesu, abanye besithi ungumuntu, abanye besithi ungumprofeti. Kodwa siyabonga lesi sifundo esithi uJesu nguye owadalayo, nguye umdali wezulu lomhlaba, nguye uNkulunkulu. Nguye njalo oyehlayo wazosifela esiphambanweni ukuthi asisindise. Lesi sifundo mdala othandekayo sikhulekela ukuthi nxa sifika endlebeni zayo wonke umuntu ozakuzwa lozabukela lesi sifundo sicela ukusindiseka masinyane uzosithathe siye ekhaya ngoJesu siyakhuleka. Amen. Amen.